Centar E8 i Unija srednjoškolaca Srbije vam predstavljaju Centriranje. Centriranje. Dobar dan, još jedno centriranje i nova tema. Ovog puta govorimo o humanosti. Razlog zbog koga smo rešili da se bavimo ovom temom je članak u novinama koji je nosio naziv Zašto nismo darežljivi. U tom članku smo pronašli podatak da je prema indeksu globalne darežljivosti koji je objavila Fondacija za dobrotvornu pomoć naša zemlja na 147. mestu, a istraživanjem su bile obuhvaćene 153 zemlje. Indeks prati 3 oblika pomoći: novčanu, pomoć strancima i dobrotvorni rad. Inače, na prvom mestu ove liste se nalaze Sjedinjene Američke Države, a na poslednjem Madagaskar. Još jedan paradoks je da sve zemlje koje važe za topule slovenske pravoslavne nalaze se na jako lošim pozicijama, od 130. mesta pa nadalje. I Rusija i Grčka i sve bivše zemlje Jugoslavije, sem Slovenije, koja je na 36. mestu. A bogate skandinavske zemlje, koje inače važe za hladne, nalaze se u prvih 10. Mnogi opravdanje traže u ekonomskoj krizi, u nemaštini, u lošem stanju zemlje. Ali da li to zaista može da bude opravdanje? Kako ćemo onda objasniti zašto nestanemo kada vidimo da neko leži na ulici? A to je u poslednje vreme tema u mnogim medijima. Postavljene su čak i skrivene kamere i dokazano je da ljudi obilaze, čak preskaču osobu koja leži na trotoaru. I mi smo pitali neke od prolaznika kako bi reagovali u toj situaciji. Naravno da bih mu pomogla, a ako je ozbiljnije povređen, pozvala bih hitnu pomoć. Pa, ako ću da budem iskren, verovatno bi računao da će neko drugi da mu pomogne, što je strašno, ali da budem realan, najčešće tako reagujem. Pa u tim situacijama, to je obično neka situacija koju ne želiš da se nađeš, ali ako se već nađeš, ako čovjek traži pomoć, pomoći ću naravno. Pa verovatno ne bi mu pretrčala u pomoć, fino bi mu prišla u pomoć, ali zavisi ako proceni da je neka pijanica koja se tu samo zato što je pijan, mislim ne mogu ja da mu pomognem, ali ako stvarno vidim da čovjeku nije dobro i da mu baš loše, pozvala bih na pomoć. Pomogla bih naravno, da. Situaciju u kojoj posmatramo da neko čini nešto loše drugoj osobi, a ne reagujemo, karakteriše se kao slučaj Genoveze. Ovaj slučaj je dobio ime po devojci prezimena Genoveze koja je silovana i ubijena u Njujorku. To nedelo su posmatrali stanari obližnjih zgrada, a niko nije pozvao policiju, a kamoli izašao da je odbrane. Sindrom označava ouglost, ravnodušnost, nezainteresovanost društva za društvene probleme. Centriranje. Kad smo krenuli da se bavimo ovim temom, posebno nas je zanimalo da li su ljudi izgubili veru u razne humanitarne akcije koje se organizuju, zapravo u to da novac koji proslede da bi nekome pomogli odlazi u pogrešne ruke. Slučaj Katarine Rebrač od pre par godina je u mnogome poljuljao veru u ove akcije. Sada su ljudi mnogo obazriviji. Ne znam šta da kažem, malo sam skeptična prema tim čestitkama. Verujem da neki ljudi to rade zaista, da taj novac zaista ide u dobrotvorne svrhe, ali pretpostavljam da ima dosta i prevaranata na ulici koji na taj način zarađuju. Ne verujem da uopšte odlaze u prave ruke i ne kupujem te čestitke. Pa ja mislim da preko SMS poruka idu stvarno dobrotvorne svrhe i ja sam ranije i slala te poruke i ranije sam imala običaj da kupujem čestitke, međutim sad što više ima tih ljudi, ja se manje mislim da sve te čestitke odlaze, sve te pare odlaze u humanitarnu za te ljude kojima su zaista potrebni, tako da više ne radim to toliko često. Ja sam 1-2 put kupila čestitku, ali sam isto tako shvatila da je to glupost zato što oni nemaju nikakav tekući račun na koji bih ja mogla da to uplatim i da proverim ako to budem želela da li taj novac ide u prave ruke, tako da sam prestala to da radim, a SMS poruke da, mislim da idu na pravo mesto. Centriranje. Mehanizmi kontrole rada humanitarnih organizacija u Srbiji ne postoje, kao ni tačan podatak koliko ovih organizacija ima kod nas. Pošto još uvek nije donet zakon koji reguliše rad humanitarnih organizacija, a po važećem zakonu humanitarni fondovi se danas vode kao udruženja građana i regulisani su zakonom o udruženjima građana. Pošto ne postoji jasno diferenciranje, stvara se mogućnost za malverzaciju. Profesor Stevan Milić sa Pravnog fakulteta, koji je predsednik udruženja Pravnici za demokratiju, nam je govorio o tome kako je stanje sada po pitanju regulacije, a kako bi moglo biti. Kako sada stvari stoje, mi imamo zakon o udruženjima građana iz 2009. godine koji reguliše uopšte udruženje građana, pa prema tome i organizacije kao što su
organizacije čiji je cilj posebno humanitarna pomoć ili humanitarne fondacije ili humanitarni fondovi. Moram reći da sa pravne tačke gledišta u Srbiji nije to baš najčistije, ali to ne mora nužno da bude razlog da se spreči taj rad vezan za pomaganje drugima. Takođe i zakon o crkvama i verskim zajednicama je zakon koji je dotakao ovo pitanje. Neke zemlje u regionu, na primjer Hrvatska, ima poseban zakon o humanitarnoj pomoći koji je donela 2010. godine. Šta je korist ovakvog posebnog zakona? Pa zato što je sve na jednom mestu nekako harmonizovano i usklađeno. Recimo u hrvatskom zakonu se kaže šta je humanitarna pomoć, definiše se ko, šta, gde i kako. Mi to izvlačimo iz druge ruke, znači izvlačimo iz ovog zakona o udruženjima građana, odnosno zakona o verskim zajednicama i još imamo nekih, da kažem, rezidua, nekih ostataka iz nekih ranijih zakona. U Krivičnom zakoniku Republike Srbije su definisane različite kazne za različite iznose učinjene štete usled zloupotrebe humanitarnih organizacija. Ukoliko se uzme u obzir da se na sredstva koje ove organizacije stiču ne plaća porez, dolazi se do zaključka da to ostavlja prostor za različite malverzacije koje se tiču utaje poreza. Kako se onda kontroliše rad humanitarnih organizacija i kome one podnose izveštaje? Svi su obavezni, humanitarne organizacije podnose svojim osnivačima, često su tu razne organizacije koje se isključivo time bave, takozvane neprofitne organizacije. To što je organizacija neprofitna ne znači da nema novac, to samo znači da cilj njihovog rada nije stvaranje novca, nego je obično davanje novca. I sad u svetu je to veoma razvijeno i mnogo međunarodnih institucija, pa recimo Ujedinjene nacije pre svega, imaju posebne fondove za hitna dejstva kada je reč o humanitarnim katastrofama, recimo u Africi, Aziji, posle tsunamija i slično. Naša država generalno je dosta, kroz iglene uši se provuče kada je reč o tome kako kontroliše protok finansijskih sredstava. Tako da mi u stvari ne znamo da li ona to dobro radi ili dobro ne radi. Uvek je neophodan izveštaj. Preporučljivo je što veći nivo transparentnosti. To znači da sama organizacija objavi na svojim sajtovima koliko ima prihoda, koliko ima rashoda i tako dalje. Svakoj poštenoj, da tako kažem, organizaciji je u interesu da ti podaci budu javni i dostupni što većem broju ljudi. Čim tako nečeg nema, uvek postoji ta senka sumnje. Iz svega što smo čuli možemo zaključiti da nam preostaje jedino da se uzdamo u odgovornost organizacija koje se bave humanitarnim radom, jer smo iz Ministarstva unutrašnjih poslova dobili odgovor da se ne vrši stalni nadzor rada humanitarnih organizacija, već to čine inspekcijski organi. A ti organi na teren izlaze na osnovu prijave da u nekoj od ovih organizacija postoje malverzacije. Centriranje. Svetski najpoznatija organizacija koja se bavi humanitarnim radom jeste Crveni krst. Oni imaju svoj zakon, na osnovu koga je regulisan njihov rad, a o tome nam je govorila generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije, Vesna Milenović. Crveni krst u Srbiji funkcioniše na osnovu zakona o Crvenom krstu Srbije, koji je postojao u našoj zemlji i ranije, ali je novi donet 2005. godine i tim zakonom uređen je partnerski odnos Crvenog krsta sa državom na način kako je to učinjeno i u celom svetu. Po definiciji, Crveni krst je pomoćni organ državi u humanitarnoj oblasti i mi smo jedina organizacija civilnog društva koja ima zakon koji reguliše naš rad i to je ono što nas razlikuje od nevladinih organizacija, jer mi nismo nevladina organizacija, nismo ni vladina organizacija. Upravo smo element civilnog društva, ostvarujemo saradnju sa partnerima u državi, dakle sa državnim organima. To je naš osnovni koncept rada da obezbedimo sredstva za javna ovlašćenja, dakle za aktivnosti koje nam je država poverila i koje moramo kontinuirano da obavljamo, a poverava ih nama iz razloga što posjedujemo kapacitet i iskustvo. Da bi prikupili sredstva za svoj rad, oni moraju da svake godine daju detaljan plan državi, zapravo njihovom resornom ministarstvu, Ministarstvu zdravlja za aktivnosti koje planiraju za sledeću godinu i moraju predvideti jasne iznose sredstava koji su im potrebni za to. Zakon po kome Crveni krst Srbije funkcioniše smatra se jednim od 5 najboljih na svetu i nalazi se na sajtu Međunarodne federacije kao ogledni primjerak za sva ona nacionalna društva Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca koja nemaju odnose regulisane sa državom.
Crveni krst retko prikuplja novčana sredstva i to čini samo u izuzetnim situacijama kakva je bila pomoć narodu Japana posle tsunamija. Vrlo su retke situacije da Crveni krst Srbije traži sredstva od građana, da prikuplja sredstva da bi nekome uplatio novčana sredstva. Objasnila sam da je naš koncept rada upravo taj partnerski odnos sa državom i na organizovan način usmeravanje sredstava koje obezbeđuje naša država ka korisnicima. Dakle, na organizovan način, kroz nabavku paketa, pakovanje, distribuciju, da se u svakom koraku zna ko je zašta odgovoran i da država prati tu realizaciju. A kada smo prikupljali novčana sredstva, to je bilo recimo zadnji put u slučaju pomoći narodu Japana koji je bio pogođen zemljotresom i tsunamijem. Tu smo zaista bili veoma transparentni u smislu spisak svih donatora je bio na našoj stranici, na našem web sajtu praktično, gde su građani mogli ostvariti uvid i svi podaci o iznosima novca su mogli da se dobiju na tom sajtu, a transfer smo izvršili u korist Japanskog crvenog krsta, jer smo takve instrukcije dobili od ambasade i od samog Japanskog crvenog krsta koji nam je sve svoje izveštaje o načinu utroška sredstava poslao i mi smo sve donatore u zemlji obavestili. Dakle, veće donatore koji su bili lokalne samouprave ili ministarstva, obavestili smo dakle o načinu na koji je novac utrošen, a građane smo obavestili kroz medije. Iako smo priču počeli podatkom da naša zemlja i nije baš na zavidnom mestu po pružanju pomoći drugima, ipak smo se u jednoj akciji istakli. U pitanju je pomoć narodu Japana posle tsunamija, kada je Srbija bila 5. po prikupljenoj pomoći. U prilog tome da možemo biti humani i uz dobru organizaciju rešiti nekome životno pitanje govore i akcije koje pojedinci organizuju za svoje bližnje. Jedna od njih je Drugari za Lidiju. Prijatelji ove devojke su se, saznavši za njenu bolest, okupili, oformili Facebook grupu i započeli razne akcije kojima su prikupljali novac kako bi njihova drugarica mogla otići na transplantaciju jetre. Znači prvo smo Facebook grupu otvorili, zatim smo krenuli sa različitim dešavanjima nekim. Prvo su bile žurke, humanitarne žurke, bile na Adi, klubu Petica jedna žurka, pa onda je bilo u Kafe Plant i kod ekonomskog fakulteta takođe. Na freestyleru je isto bila onda humanitarni turnir na Adi gde je bilo preko 80 timova prijavljeno i to je ceo dan trajalo i baš je fenomenalno ispalo. Zatim, ne znam, u KST-u smo organizovali isto koncert, tu nam je pomoglo Udruženje rock muzičara Srbije da se sve to organizuje, ne znam, nastupali su Galija, Viktorija, Generacija 5 i još mnogi, sad ne znam tačno, ne mogu tačno da se setim. Uglavnom, to je fenomenalno, prošlo oko 600 ljudi je prisustvovalo tom događaju, u stvari koncertu, a on je bio u bašti KST-a, tako da to nije mnogo veliki prostor, ali za taj prostor je super. Za organizaciju svega toga je bilo potrebno puno truda i neprospavanih noći, ali su imali i veliku pomoć. Dosta ljudi nam je izašlo u susret, nismo samo mi organizovali, na primjer u početku smo mi krenuli da organizujemo i ljudi su nam izlazili u susret sa spuštanjem cijena, ne znam, klubova, kafića, da nam daju besplatne prostore. Kasnije su nam se ljudi sami javljali i kontaktirali nas kako žele da pomognu i oni su sami, na primjer, bili inicijatori tih nekih dešavanja, ne znam, u Novom Sadu su bile održane žurke, u Nišu, onda njeni drugari, stvari naši drugari, koji su trenutno u inostranstvu na master studijama, su i tamo organizovali neke humanitarne žurke, u Milanu, evo, na primjer, je bila, pa takođe u Beču je održan isto neki sportski turnir u fudbalu gde su sakupili 1000 evra za jedan taj dan, tako da u Srbiji je dosta njih pomoglo, a i van Srbije, tako da su se svi priključili i baš super ispod. Jedna od stvari koja je predstavljala problem jeste dobijanje humanitarnog SMS broja. To je način da se najveći broj ljudi uključi u akciju, a iziskuje veliku proceduru. Kad je otvoren račun, svi smo bili razmišljali u redu, imamo sad račun namenski, ali realno svako kad čuje da je njoj pomoć potrebna, da su njoj pare potrebne, retko ko će sada da ode do banke ili do pošte, ne znam, i da uplati, ne znam koliko, neku simboličnu svotu novca, koliko on u tom trenutku može da priušti.
I onda nam je palo na pamet taj humanitaran SMS broj i onda smo krenuli da tražimo kontakte, veze na sve strane da bi što pre dobili, ali nedelju dana niko nam se nije javljao i baš smo jake veze potegli. Prvi nam se javio Telekom Srbija i oni su odmah, istog dana, uspeli da nam otvore, da nam daju taj humanitaran SMS broj 1626. VIP i Telenor nisu želeli da sarađuju. I kada me je kontaktirao PR Beogradskog univerziteta, kada se univerzitet uključio u cijelu ovu priču, on je komunicirao sa njima i univerzitet kao ustanova, kad je stao iza nas, na taj način su pristali da nam daju i Telenor i VIP. Zbog ove priče zvali smo Telenor da nam objasne koja je njihova procedura za dobijanje humanitarnog SMS broja. U okviru korporativne odgovornosti u okviru te oblasti mi dodeljujemo, odnosno odobravamo ograničen broj humanitarnih brojeva i to u skladu sa našom strategijama i prema kriterijima koji smo strogo definisali, što znači da hoćemo da doprinesemo, da trudimo se da doprinesemo sistemskom rešavanju problema na nacionalnom nivou, takođe da pomognemo saniranju posledica elementarnih nepogoda kojima je ugrožen veliki broj građana i da podržimo na taj način akcije koje mogu da doprinesu na rešavanju problema u koje je uključen veliki broj građana. Ono što je zahtev je da i odobravanje humanitarnog broja može da bude odobren za pravno lice, jer pravno lice mora da bude podnosilac tog zahteva i u tom slučaju ne možemo da prikupljamo sredstva za rešavanje individualnih slučajeva. Telenor potpisuje ugovor sa pravnim licem za odobravanje ovog humanitarnog broja, i na osnovu tog ugovora pravno lice ne snosi nikakve troškove prema Telenoru. Telenor uplaćuje, odnosno prenosi novčana sredstva koja su prikupljena od naših korisnika pravnom licu, a sam organizator ove akcije je dužan da se informiše o svojim poreskim obavezama koje je odgovoran da snosi. Od potpisivanja ugovora je potrebno da nekih 15 dana za odobravanje, odnosno za realizaciju ovog zahteva i puštanje humanitarnog broja u rad. Akcija o kojoj smo govorili je uspešno završena. Novac je prikupljen i Lidija je sada u Frankfurtu gde obavlja neophodne preglede pred operaciju. Još jedna dobra stvar iz cele priče je što će ova grupa nastaviti da funkcioniše kao fond u koji će se sakupljati sredstva za pomoć drugim osobama kojima bude potrebna. Sve delatnosti i sav sakupljen novac se objavljuje na Facebook strani Drugari za Lidiju. Centriranje. Kada već govorimo o akcijama koje pokreću mladi, u narednim minutima govorimo o ISEC-u, najvećoj svetskoj organizaciji vođena od strane studenta, koja kroz društveno korisne projekte i međunarodne programe razmene vrši edukaciju mladih. Jedan od najznačajnijih projekata koje sprovode je Aktiviraj se. O tome nešto više Sandra Cekov, član tima za odnose sa javnošću. Projekat je humanitarnog karaktera i usmeren je na socijalnu inkluziju dece bez roditeljskog staranja i dece ometene u razvoju. Sad, ono što bih ja napomenula kao jako važna stvar, on obuhvata veliki broj različitih akcija, ali njegova prosto glavna akcija, ako mogu tako da se izrazim, jeste da organizujemo, odnosno okupljamo veliki broj mladih volontera, uglavnom studenta, koji organizuju radionice za decu iz domova za nezbrinutu decu. Uglavnom su to radionice koje nisu nešto naročito striktno usmerene na neko učenje, više na učenje kroz igru, na neki kreativan način, kroz druženje i njihovo zbližavanje. Upravo oni na taj način žele da uče decu o nekim važnim stvarima u svakodnevnom životu koje oni nemaju prilike na neki drugi način da nauče, o društvu u kome žive i slično. U okviru samog ovog projekta očekujemo da će se realizovati još broj neki niz događaja. Već do sada smo imali jedan događaj. Naime, to je bio događaj bojanje zidova u osnovnoj školi
školi Kralj Petar I u Beogradu, gde smo okupili decu iz domova, iz vrtića, iz škola i oni su imali prilike da slikaju zidove dvorišta, baš ove osnovne škole. Bukvalno su imali prostore za kreativnost u potpunosti. Dakle, slikali su što god im je palo na pamet, družili se, igrali, to je bilo puno dečjih pesama, baš je bilo onako pozitivno i veselo. A na kraju smo ih uhvatili sve za ruke, tačnije zamolili smo ih da svi uhvate za ruke, da se prislone uz zid dvorišta i onda smo oslikali njihove siluete. Kao eto, to smo želeli da plasiramo kao sliku javnost, kao sliku jednakosti među tom decom, s obzirom na činjenicu da se slike dece iz domova ne smiju plasirati u javnost, a i s obzirom na činjenicu da smo želeli da pokažemo da sva ta deca zaista jesu jednaka. Osim dobrog projekta koji mora imati organizacija da bi neku stvar izgurala do kraja, jako je bitna i podrška poznatih ljudi. Jedna od fondacija koja možda i zbog tog razloga dobro funkcioniše jeste Divac fondacija. Njihov primarni program jeste stambeno zbrinjavanje izbeglih lica, a odnedavno je aktivan i projekat stvarno važno koji se tiče mladih, njihovih problema i njihovog viđenja načina rešavanja tih problema. O značenju imena Divac za uspešnost njihovih akcija govori Uroš Delić iz ove fondacije. Ja smatram da je to od izuzetnog značaja zato što i Vlada i njegova supruga su tu veliki motivatori i pokretači novih akcija. Naravno, Vladu Divca svi prepoznaju kao jednog sportskog idola i kao dobrog čoveka i onda nam se čak ponekad i firme i pojedinci sami jave da se priključe, ne moramo ni mi njih da zovemo, već se sami odazovu, odnosno sami prepoznaju svoju želju da se priključe aktivnostima fondacije. To je jedna izuzetno dobra i pozitivna stvar zato što nas povezuje sa što većim brojem ljudi i onda samim tim možemo i da pravimo veće rezultate, a uvek je značajno da poznate ličnosti uzmu učešća u humanitarnim aktivnostima jer oni mogu da utiču na to da se i mnogi drugi ljudi, kompanije i institucije pridruže tim poslovima. Nažalost, u Srbiji postoji izuzetno veliki broj tema na kojima mogu da se rade ovakve aktivnosti. Ima puno ljudi koji teško žive, kojima treba pomoć, tako da uvek je dobrodošlo uključenje poznatih ličnosti koje da kažem, društvo ceni i voli. Oni imaju i dobar način kontrole da novac koji prikupe ode u prave ruke. Tu nam prije svega znače naši partneri i to su oni koji sam malo prije pomenuo, dakle Ujedinjene nacije, Komesarijat za izbeglice, gradske opštine i druge institucije i onda tu jednostavno je tako sistem napravljen da postoji kontrola i da postoji kontrola nad uplatom tih sredstava i nad njihovim korišćenjem, zato što je to sve definisano međusobnim ugovorima, to su aktivnosti koje već dugo teku i imamo, da kažem, i sjajne partneri i puno međusobno poverenje da te stvari funkcioniše kako treba. Ono što je značajno reći da se novac nikad nikome ne daje na ruke, sve ide preko računa i izbeglice koje dobiju kuću ili neku drugu vrstu pomoći, one nikad ne dolaze od odreda sa novcem, već dobijaju pomoć koja je njima potrebna, dakle stambeno rešenje, ekonomsku podršku u smislu granta za pokretanje neke porodične proizvodnje, bilo da je poljoprivredna ili neka druga u pitanju. Tako da sa te strane to funkcioniše jako dobro i da kažem nismo nikad imali srećan problema. Takođe je i njihov rad transparentan i kontrolisan. Država kontroliše rad kao što kontroliše rad brojnih drugih organizacija putem redovnog računovodstvenog izveštavanja i naravno godišnjeg izveštaja. Ono što bih istakao je da je fondacija tu od uvek bila izuzetno transparentna, da se naš godišnji izveštaj nalazi na sajtu, da svako može da ga pogleda bilo kada, da ima uvid i u priliv sredstava i u to gde su ta sredstva otišla i kako su upotrebljena. Naravno, taj izveštaj prati i izveštaj o aktivnostima, da je sve to podrobno objašnjeno. Za kraj teme smo ostavili šta možemo učiniti da nas ne košta mnogo, a da nekome znači život. Osim par dinara koje možemo dati prosjaku na ulici i time mu omogućiti da kupi obrok i pregura dan ili nahraniti gladnu životinju, uvek možemo dati krv. To ništa ne košta, a oduzme nam 15 minuta. Kolega Đorđe je otišao do Trga Republike i razgovarao sa doktorkom iz autobusa za davanje krvi, davaocima i slučajnim prolaznicima. Od doktorke Marije Dimić je saznao proceduru prilikom davanja krvi.
Prvo da kažem da krv mogu dati dobrovoljno svi ljudi od 18 do 65 godina, da su dobrog opšteg stanja, da su naravno zdravi, nemaju nekih hroničnih bolesti, da nisu ni na kakvoj terapiji, da kažem i u smislu nekih akutnih virusnih infekcija i slično. Sama procedura podrazumeva prvo popunjavanje našeg upitnika, da sa sobom, naravno, to se trebala prvo da kažem, ponesu ličnu kartu, popune upitnik, procedura unošenja u informacioni sistem, određivanje hemoglobina, lekarski pregled i daju krv. Sve u proseku nekih 15 minuta. I posle toga oni imaju neko određeno vreme da se odmore pa da odu ili mogu odmah da odu kući? Mi praktikujemo da se odmore, u stvari da se posluže na prvom mestu našim zahvalnim obrokom, popiju sok, posluže se. Ljude koje je zatekao da daju krv je pitao zbog čega to čine i da li su redovni davaoci. Redovno odazivam se, oko 20 puta sam dao do sada krv i ja se bolje osjećam, i fizički i psihički naravno. Danas sam bila na sistematskom pregledu, rekli su mi da sam apsolutno zdrava i onda sam zapitala što da ne, a već duže vremena odlažem sve zbog obaveza, hoću, neću, kad ću i evo sad stižem, dete mi nije tu kod babe i stigla sam da dam krv. Ovo mi je 5. put da dam krv, opredelila sam se zato što nisam dugo, možda je nekome potrebnije nego meni. Imala sam jednu prilike, drug mi je bio gore na VMA i to je jedini put. A slučajne prolaznike je pitao jesu li ikada davali krv. Srednja i to su organizovali u srednjoj, to davanje krvi. Ne. Ranije sam mislila da ne dam, zato što su mi roditelji malo krvni i onda sam mislila da će nešto mi se složi ili tako nešto. Pokušala sam jedno, međutim nisu mi dozvoljili zato što nemam dozvoljenu kilažu. Nikada nisam davala krv, nemam neku baš preteranu želju, nešto me to nemam i davanje krvi me nikad nije nešto privlačilo. Ali bih naravno uvijek pomogla ako bi moja krv nekome zatrebala. U proseku 20 ljudi dnevno da krv u autobusu koji stoji u centru glavnog grada, a kada je neki medijski apel ili kada se dele ulaznice za festivale, za bazen, onda se ta brojka i poveća. Generalno, jedino što bi trebalo da bude bitno jeste to da nekome zaista naših 5 minuta može značiti ceo život. Centriranje. I ove nedelje je kolega Marko Malenčić pripremio kontru. Poslušajte. Da. Važi sine, nema problema. Skinut će oko 30.000 evra sa ovog računa za humanitarnu donaciju za izgradnju prihvatilišta za nezbrinutu decu. Za tvoja, kako vi mladi kažete, kolica. Da, važi. Ajde ljubite tata, Adame. Haha, da, čuo sam da te tako zovu. Šmekeru. Dobro ste čuli, dragi smrtnici. A to što su mediji javili za raniju veću sumu, mediji su jednako moji. Sredit ću. Napisat će demant i to je to. Moj sin ne sme da ima prošlogodišnji model marke prevoznog sredstva, pa makar to bio im opet. Da, evo je. Ovo je slika sa moje prve humanitarne večere sa decom iz Tiršove. Lep osmeh. Reći ću vam iskreno, jer ovo neće ići u etar kao onomad kada se omaknulo šarenom Žiki sa malim recitatorom u emisiji, da sam pristao da se tu pojavim samo zato jer je snimala televizija. Ne vredi da se učini ni jedno dobro delo ako ono neće biti na medijima. A ovo je slika kada smo ih posjetili. Ovde je osmeh još lepši. Još kao mali sam dobro glumio. Dramska sekcija učinila svoje. Sve te dobrotvorne večere su mi naporne i mučne, jer moram da se odreknem novca. Ali eto, javnost to voli. I time se malo operem od toga da sam bezdušan u iskorišćavanju zaposlenih. To je svojevrsno pranje novca. Sem toga sam u društvu visoke klase i dobro mi dođe malo opuštanja. A ova slika je sa otvaranja centra za decu sa autizmom, jutro. Veliki osmeh za veliku zadužbinu moje firme. Za ovo sam se tek morao iskeširati, jer na takve projekte tera država kao zamenu za oslobođenje od poreza na ekstra profit. Ili tako nešto. Ne mogu da se setim kako mi je to moj glavni pravnik objasnio. Bio sam zbog toga toliko besan da ga nisam ništa ni čuo. Ček samo malo. Zanimljiv tekst u novom časopisu. Zašto nismo darežljivi? Svetski indeks darežljivosti pokazuje da građani Srbije, uprkos uvreženom mišljenju balkanskog gostoprinstva, su pri dnu lestvice i da Srbijom kara Genovejev sindrom. Pa ja i nisam toliko loš i kvare ljude ipak ne kvare. Baš mnogo. To vam može reći i moj drugar Gistra, koji me upravo zove. Izvinite me, molim vas. Halo Gistro. Da, upravo to sada čitam u novom časopisu. Da. To je bilo sve za ovu nedelju i za ovu temu. Naredne nedelje bavimo se položajem mladih u Srbiji. Također pratite nas na Facebook strani i Twitter nalogu Centriranja. Centriranje.
Kreiranje emisije omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID kroz program inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva kojim rukovodi Institut za održive zajednice ISC. Stavovi izneti u emisiji predstavljaju stavove autora i nužno izražavaju stavove ISC, USAID-a i vlade Sjedinjenih Američkih Država.